Hagasngi balang jong katayo kata ka Southrik Rampang Arjar Arpunriu uba Renekton Lengdo Tongkar uba Dayu MLA ka Maukarwan ulahar jurib yang ya ka jingtay jong ka jaka penlang ka bahe ka balacip kum ka Maukarwan Greater Water Supply ka badai jong ka Jal Jivan Mission ka bakot ya ka mang bisa ka bahan riu pauklur tengkah laban kedau ba kani ka Maukarwan Greater Water Supply kidon pratli kisnong ki banyo benta ya ka umbam umdi kata ka Mauten, ka Maukarwat, ka Maulangwir, ka Wasit, ka Sokhalam, ka Maumerang, ka Nong Etser, bat ka Highland. Hagani ka jinghyar jurib UMLA, ulalap ba ka jing tray ka ladep kumba kanday po persen AA, namar wat ya ka jing penpoy ha ka telong ka bala ring ya ka ru, la persyang ban ring kata na wa sala wasit ban penpoy sya ka jaka penlang ka badon ha Mauten. Hagani kejing jurib ladon lang uba ki nong sao Executive Engineer PHC Maukarwat Division uba ai Karbudon SDO uba F Tongni SDO ka PHC Rancor Division bat kiway. So sempat isu kemen dia kebang yok mengapai biang ya kena ke skim ke Greater Water Supply Scheme ya ke barok ba ki apel ti la no ba dia bandep no isu kemen ya ke ba kad bang wan ngayu i progress ya ke ba kala nang jan se ka jing dep ke ba janai sukuman beli imta lele baka ka force ka biangha ka ka jiwan na ka sus ka biang bani kenan baka ka sus ru bakan yai besar kan yai don bat ngara kapat ki parasnong perthau ya tiba don marjan berketu jakas ko baha bakin nom kerjap bakin pom kiding mani melenti bakane ka sus ya ka bangi latan nan ka ka Greater Water Supply Scheme kabade hantai hiti wasi ai bakan long kejing besar umbam umde ikini ki patul gisnong ya tiba kene ka skim kelamut kenang di simpatnya snow poknya ai kle ya paro ba tiba ai ki besan gisnong ki tau di balai terlang berdepartemen ya ki bangi layo break the skim bat gilapoi hadu kene ka stage hakaba satang katu kadne ya ki bangi si or pendep no bat filti ba kanom islam syu ki benai ki bangi nuwan ba inaugurate ya kene skim ka bahe hakaba hidon hangne di officer kele ya budin kele stom hakui ke force bepat tapi le yok balik rendu bagi yok pendep no iki benta ki bompat pendep setang ketu kene bat simpatnya tepat kontraktor kat tiba don bonmut kontraktor tiba ya dan betah ke skim kisko baham pendep ila ki jong ki betah tapi simlam ki clear oh isu tu iki jing ut ki kontraktor ro bak ut yang kata kecing bom yok pisang ki bana kaling kesokan India kan pelaj no iki pisah badai kena bisa JDM bat kontraktor ke sayo ya ka pemen joki hati di Kibnai Marwan bat quality ba la belong ke balak le ba kat kontraktor ke barang la bat nam up ya ka sayo pemen nomor kita kenal apa bat sayo ya la kejong bisa tikit sko ha ban nang pendep no kan kita barok bat tidak sa nang banyu iba min sayo penekren don kejing angnut ba ban ya wear you chief minister ban wan ban inaugurate ya ka skim ke bahe kadi ka skim ke bahe do ha kan ka district kejong ni batal dek weru ke skim ke bahaya bah ka state ni kali ada kuai di PLT chief minister usia wan ban inaugurate hi dalam jong ya ke skim ke ta sesempat ai play pada dalam bentah kan skim ka Greater Water Supply Scheme maka ban ai ki khatil gisnong tongin ai abda ke jikemen tongin nom padu jikemen wala don hatren ka to ka gisnong ki balas sang du jikemen ki balas sang khaj ki balas sang tai ban ong lanong ini ono gne tendre ikwa ban asyore ki sesempat ban tikna baka dengan skim kumakalang mentangi idon jingkermen bah ya kabakala ban ayum kamar ke ke bengisat ya kuslai ke di jing ke khongno kisus dari kumakalang hadu mentah kan ka sos ya kabagitan nang ta kan ka skim kadang idon bah ke jingkermen ka hadu mentah ka karangbun hadu hulu penai Februari ini kermen bakal la ban ayum bersinem kan ka sos ha ka bangari bertam nang ta kan ka ka skim tang ni skim net Malaysia boleh dapat Malaysia ni betul besar garan tak ini tak ngidon hangne hapo ka treatment plan jong ka Greater Maukarwat Combined Water Supply Scheme tika progress jong ka scheme kalong kumba kandai persen but kisnong ki bakobar lomba jong ka scheme kilong ka Mauten ka Maukarwat ka Malungwir ka Wasit ka Sokhalam nangta ka Maumerang ka Nong Etser bat ka Hilan bat ngi kerman ba kani ka scheme kabadai ka way ka skim ka ba hedu ang ne po Southwest ka district ya ka bang niyo bat complete ya ka hapo jong nusnem Arhajar Arpunriu but nakaliang
yung ngingi persyang ban pendep no ya kade ka skim hapo jong news nem Hajar Arfun Riu bat ka physical progress yung kade ka skim hi baro ka way hadu mentang kalong kumba kandai 4% besipun biang thì cái này cái treatment plan trong cái thermal kuat combine water by skin thì nhiều function này cái này cái skin combine san kandai grow tingkah